أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسند هر شوی الله رب العالمین عالمیا صلاة و سلام خدا سر پیغمبر مبین سید و سرور و ریزان و سروک می محمد علیه الصلاة والسلام و لسر مالبات وی و حوال و گرین وی گودریا خدا د جهاد و خبات و برخدان کرنا و لسر چقای گل پیره چو شوپا معلوم بشن عطا روزا داویه عطا روزا قیامته گلی تماشاوانا گلی خوشکو برای هجام تبدا بخیر قمر اجمل الشام کرم کم ثواني باشی وند بینن گلی تماشاوانا خورته مکتنا چه حالی دا انسانیت بوارنینا بونا وکا روبوت قمر ای دشینن ام قبول دکن بلیستوکا خود لیزی تلفونی دا دلیزی اول انسانی ولو بونا روبوت بابه واجی وری هندرو جبر بابه خوب نارابن لنگی وادرشکری بیوی باب سروار قبل نشاندن بله بخیراتی Selam aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat ahlen ve sahlen. Nasılsın kral? Az ne kralım? Kralsın zaten. Yo ben kral değilim. Ben imamım. Ben hocayım. He. Ben kral değilim. Evet. Tamam. Kral değilim. Kusura Evet. bakma. Buyurun. Sen nerelisin? Ben Gaziantep'liyim. Ahlen ve sahlen. Sen nerelisin? Ben Mardinliyim. Güzel Mardin'de güzel. Evet. Ne iş yapıyorsun? Ticaret. He? Ticaret. Ha iyidir. Peki buyurun sorularınız varsa buyurun sorularınızı alabiliriz. Din hakkında sorularınız varsa buyurun. Sorum yok da. Yani haram mı ticaret yani onu söylüyorum sana. Tek onu söyleyeceğim yani. Yapacağın ticarete bağlıdır. Eğer sen Haram. mesela içki ticareti yapabilirsin. Mesela içki ticareti yaparsan haramdır, günahtır. İslam'ın yasakladığı, misal örnek veriyorum. İslam'ın yasakladığı şeyleri alıp satarsan bu haram bir ticaret olur. Yok. İslam'ın serbest kıldığı mesela yiyecek, gıda, ev eşyaları, elbise, hatta o elbiseler de eğer İslam'a uygun değilse mesela açık saçık kadın kıyafetleri bunların ticaretini yaparsan bu da haram olur. Yani yapacağın ticarete bağlıdır. Ve o ticarette hile, yalan, sahte mal ya satılmazsa hile, dolandırma falan olmazsa ticaret helaldir. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki rızkın %99'u ticarettedir. Ama helal bir ticaret. Diğer mesleklerdedir. Evet. Sağ olasın hacem mi? Peki müsaaden varsa ben sana bir soru sorabilir miyim? Çıkmam lazım hacem mi? Kendine iyi bak. Görüşürüz. Kusura bakmadan yani. Yok bir şey olmaz. گلی تماشاوانا گلی خوشکو براین هیجا اهلا وسهلا بخير اخو بارو بكن وما تعقيب بكن قناه ما يوتيوب قناه بخير اخو اللي ببنا ابونا قناه ما يوتيوب هاي ملا عبد الله كردي خليله عيني وقف في نافي مني تيك توكي ملا عبد الله كردي خليله جي بي ببنوي سينن د تيك توك دا ود فيسبوك دا ود يوتيوب وانستغرام دا ما بشوبينن بلا خير وبي قالي تماشى وانا اري ملا عبد الله كردي خليله دو يوتيوب ده بخير اخو اري بلي ما بحثا تشتكد بريانها يكي قمر اجمرشيان ما قبول كد لما جينا ميزان ببابجي دليست بوينا دليست Hacı Muttalip dayı ne yapıyorsun?
Merhaba Serçam, ahlen ve sehlen. Selamun aleyküm. İlk önce selamun aleyküm. Aleykümselam. Ben hacı değilim. Ben hacı değilim. Ben hacı değilim. Yani her sakallı, her takı yapan hacı değildir. Ben imamım. Ben hocayım. Evet. Hocam saygılar. Selamun aleyküm. Sağ olun. Sen nerelisin? Ben de Kırıkkaleliyim. Ha, ahlen ve sehlen. Sormak istediğin herhangi... Ben Mardinliyim, Mardin. Kırıkkale'yi biliyor musun? Evet, ben adını duymuştum, ismini duymuşsun bana. İsmini mi duydun? Sormak istediğin herhangi dini sorular var mı? Var. Buyurun. Ne sorasın İslam? Hocama. Merhaba, ahlen ve sehlen. Saygılar hocam. Ehlen mesela. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bu Suriyeli. Sorularınız varsa buyurun, sorabilirsiniz. Sorularını nasıl diyor sorayım? Sen sor. Ben bir soru sorayım. Müsaadeniz varsa ben bir... Ari. İmam. İmam bir tane imam. Böyle Seyda, aleyküm selam, serçavalati, ahlen ve sehlen. Seyda Feyzullah, aleyküm selam, serçavala. Ama você também sacou. Esse paquete disse que. Ya kişi kamerayı bir şeyini am kabul dikin. Yani bir hemen am pırsaka wan habe, am şuara beşin. Yani am pırsaki cevap bikin. Yani inşallah istifade be abi. Çin abi koy şanine de. Gel tamaşamana bخير ve parba bikin. Ya zina haram. Rabbi alebet be ve la takrabu zina. Neziki zina inebin. İnnehu kana fahişeten ve sa sebilen. Tişeki fahşu çapalı vreka pisa. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ali. Ahlen ve sehlen. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin. Çok şükür Çok ben de şükür. iyiyim. Kaç yaşındasın? Ben kaç yaş gösteriyorum? Sence ben kaç yaşındayım? 85. 85. 85 yaşında. Allahu Teala hayırda uzun ömürler versin inşallah. Kaç yaş? Evet. Sen Doğru, kaç yaş? doğru bildi mi? 45'i çıkarsın. 85'ten 45 mi çıkarsın? Ha. Yok daha Yok neler. ya yalan. Yalan mı? Yalan. Yalan iyi bir şey değil daim ya. Yani ben kaç yaşında gözüküyorum? 80 var. Ben 80 yaşında. Yok. 60 var rahat. 60. 60 mı diyorsunuz? He. Doğrusu ne? Ben 80 diyorum. Evet, 80 ya 80 olsun. Evet, 80. Hadi, Seni öyle kırmayalım. değil. Benim Ha, öyle. 80 yaşında olsun. Evet, arkadaşın bir sorusu varsa buyurun, sorularınızı alabiliriz. Ne istiyorsan. Neresin? Böyle dini soru da sorabilirsin. Ministeri. Ben sana soru sorabilir miyim? Ha, o sana Sor. sorsun. İslam'ın şartlarını bize söyleyebilir mi? Kaçtır İslam'ın şartları? 5. 5. Ha, aferin. Peki söyleyebilir misin teker teker her beşi? Söyler ya. Evet, Namaz kılmak, oruç tutmak, evet bu. zekat vermek, Evet, hacca gitmek,
Kelime-i şehadet getirmek. Çok güzel. Aferin. Peki kelime-i şehadet bize söyleyebilir misin? Kelime-i şehadeti getirebilir misin? Söyleyebilir misin? Onu bilmiyor ama eşhedü enne. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Aferin. Aferin. Valla çok güzel. Evet. Sor dayı sor. Bu Evet. bilir. Aferin. Aferin. Başka bir şey soruyor musun? Valla başka bir soru daha sorayım. Sor. İmanın şartlarını da bize söyleyebilir misin? İmanın şartları. Tamam. Allah'a inan. İman yani. Allah'a Evet. iman. Hemen. Evet. Meleklere iman. Kitaplara Evet. iman. Peygamberlere iman. Evet. Ahirete iman. Kadere iman. Aferin. Aferin. Evet. Aferin. Aferin. Çok güzel bildin. İnşallah. Peki bir soru daha sorayım. Tamam. Rabbimiz kimdir? Allah, Aferin. Kitabımız Kur'an, Kur'an-ı Kerim. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu sellem. aleyhi ve sellem. Aferin. Dinimiz İslam. Valla çok güzel bildin. Aferin. Günde kaç vakit namaz kılmamız gerekir? Günde kaç vakit namaz vardır? 5. Aferin. Aferin. Maşallah. Maşallah. Barakallah. Allah-u Teala seni salihlerden eylesin inşallah. Evet. Amin. Evet seninle Ali sormak istediğin soruyu. Valla sen sor ben değil de. Ben şey soracağım. Sor bakayım. Sor. Peygamberlerin yani Allah'ın adını biliyor musunuz? Kaç 81 tane mi adı var? 99. 99 adı var ya. Sesi kesildi valla. Bir daha sor. Allah'ın 99 ismini biliyor musunuz? Güzel bir soru sordu. Ses kesildi. Allah'ın diyor 99 ismini diyor sayar mısınız diyor. Beni geli tamaşavana geli hoşku brain heja. Rabbi alemi Sureti Bakara ayeta 155. Dibe çi? Dibe وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Muhakkak ame ve cerbenin ame ve imtihane bikin. Ve enek tırse ve burçibuni. U kembuna male ve nafse ve fekiye ve mekem bikin. Ame ve bavana imtihane bikin. U tişi mizginiye bide ego sabır bikin. Havale Hamza aleyküm selam ser çabar ahlen ve selam. Kan bir havale Recep kabul. Beni. Beni Kerem kan. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sağ olun teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi. Çok şükür, çok şükür. Nerelisin? Ben Mardin. Nereli? Siz nerelisiniz? Mardin. Siz nerelisiniz? Kilis. Kilis. Ahlen ve selam. Kilisi biliyor musun kilisi? Evet. Ya- Ona ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Niye ya? İnternetiniz zayıf. İnternetiniz zayıf. Ona anlaşılmıyor. İnternetimiz güzel. Milan ağa gotiye matın ha vastı he ya çilom na vastın ma qiyam robotun ma qiyam hassinin ya hassin ji dubatılın am duwastın lebelem çipkin am mecburun ji İslami re kısmet yapkin
Ya emer rûniştîne el mala xwe li ser doşeka xwe emer rûniştîna ama paldayîna ava me xwarina me li ber me ya normal em ne tişteka. Ashabiyên Pêxember aleyhissalatu vesselam li çola bi birçîbûnî bi pêxwas bê cil bê xwarin bê tişt rihê xwe canê xwe fida kirin xizmet ji İslamê re kirin İslam ayîne heta vê roja me lê me li mala xwe rûniştîna paldayîna li ser doşeka ya me ne tişteka yani em biwestin jî normal e ya me li ber taba ashabiya ne tişteka. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا. Havale Barzani Saçavarım. Maşin canım sabi sen nasılsın iyisin? Vallahi Allah'ım şükür nasıl olsun dayı be. Sen nerelisin? Ben Türkiye'liyim dayı. Türkiye. Ya tamam hangi şehirden? Hangi neresinden? İzmir. Aa öyle söyle tamam. Mesut, İzmir'den. Ben Mardinliyim. Oo. Güzel dayı. Arkadaşlar Evet. hoş geldiniz. Peki sormak istediğin soru var mı? Dini soru. Sayın hocam, size bir soru soracağım. Sorabilir miyim? Evet buyurun. Yorumda arkadaşlar şey demiş. Allah'ın 99 ismini sorar mısın demişler. Evet. İnternet kesildi. Bana telefon gelince internet kesiliyor. İnternet kesildi. Evet buyurun. Soruyu tekrar. Allah'ın 99 ismini sorar mısın demişler. Ses gelmiyor. Dayıcım, Allah'ın 99 ismini sorar mısın demişler. Bana telefon geldiği zaman internet kesiliyor. Anlıyorum dayıcım. İnternet gitti. Allah'ın 99 ismini sayar mı demiş. ملكي تماشانا وقتا قلت تلفون جمرتي انترنتا مقد بيدي دنجي مهباني من نايمن دنجي مهبان نايمن دنجي مهبان ناتمد بيقوان بقرن ودي سلم بقرن ملكي تماشانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام هلوكي قو أبو هريرة خدا شي راضي به جي رواية كريا إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. علي برزاني سرچاوار أهلا وسهلا. رب عالمي للشكل والشمال والصورة ونام زيني خد تعالى المال وملك والثروة ومقام الرتبة والدبلومة ونام زيني ناخو خد تعالى لتشد ميزيني لقلبي ولعمل وكرني ود ميزيني الله تعالى للشكل الشمالي لبجن وبالا لخشكاتيا والمالي ونامزيني لقلبي وعملي ود ميزيني بلي كلام كام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا سيد أبا باشن جانو باشن دنگه تنهایی دنجي مناي هاي هايتي يا مقركا وقلا اشتيا Yine. Bana yardımcı et. Başı Seyda. Ha yayına tedarruti şebekata hoş nakşine. يا خوش دكشاني خلك المتقرن تلفوني متكين تلفون المتي قو تلفوني جمرتي انترنت قدبي انترنت من ايه فيها شبكية لمت تلفوني جمرتين ازدقرم انترنت قدبي Seyda. ايه كلام كان Dibe Seyda ek maaş digrin çima derin cami ek maaş nagrin çima narın camiye. ها ولا من از معاش ناقر مجي وقت شما جامعين
سيدا كجمرا كو از معاشنا علاقه مش انا از بخوام معاش ناقرم انا قدر ليما انا الرسمي ما از امامتي وظيفه ناكم از بسري خو الشخص كم ما انا خما قلت بي شاخيل ميجا كما جامي الميجا خذكم علاقه من قدر فلانينا اذا هذا جواب برسا اي قلت ما ناتشن اذا جواب برسا زوا يا وانسانم از بود كم سيدا بلي سرا سوري کی ترکی بیجب بيجب كرمانجي بيجب کرماجی زیده نزانم از دوام بكم جرت بجم سوانه شو بيجب كرمانجي بيجب كرمانجي نزانه يا ما رمضان نه بي ما رمضان بي ما رمضان يا يعني ما رمضان ده نه اره از روجي بگرم و بي حمتي خو روجي خو تشكي واخم روجي ما خراد بنابه خرانابي چه وقتی چه زمان و چه وقت و چه روژی بگیره هسکه یا سنت به هسکه یا قضا به هسکه یا رمضان به گوت به حمدی خوا آوه بخوی خوارنه بخوی روژی خرانابي فرق نینا کی جان مهبه فرق ناکه سيدا یکی جمرا گو دوی دشکیه نا كيجي قوت بي غلط قوت يا غلط نولوية نوكوية ناشكي خرانابي روژیا سنتی دوی دشکیه روژیا ما نمازه أنا يا رمضان يجي ناشكي ويا سنة يجي ناشكي ويا قضاء يجي ناشكي بي عندي قوت آوي بخوي قوارن تيرجي بخوي خرانابي سيدا انا هم لإشات ده شغل غربتی أري هم نکانه روشی بگرن همه چا بکن تو مجبوري روجي بقري دمج الشيء خبردا وين هاي بكي هما حسبك الشركة هاتا قرتن الشركة ونجعيش در خصن وني شواكن مجبور ما هكي ونين مالي يعني والمجبور روجي اخو بقري دینه ما پر دینه ما يا ديني وهب نجي ابجي ديني خذ تعالى يا فرضا خذ سر حمود يا الديني تاعنا مثلا انا نقول تلفونا من تلفونات تب من يارك يا إيه انا تلفونات تناجي تلفونك اخوانو ناكري اره ولا ديني تاعنا هذا وين مليار بدا ديني خوا شما دير تلفوني ند ديني قو دستي خو بقنا قركات دا يعني ند ديني قو ورن عاجل شتا بخوازن فهمو ورا وقت ده شغل هم نکانه بگر سيدا انا ايغو دقرن مديتنا عيشه خوشي تكن اما قال لك ايغو ما ناس تكن قنديه ما اقرباي ما ناس دوستي ما اوجي للشركات شغلن دمها رمضان ده دقرما هافيني ده سي 4 سال بره تدي الدنيا تام قربو رمضان دكتا هافيني ده وديس الانشاءات حتى العراقي للدهوكي للسليمانيه لوان باجاري قرب بشغلي وديس قرتن تراس به ایشی به گرانه ضعف گرانه و تاشور مزی ظالمه يا دبشوي عيشي بردا او عيشي قونه هنا في بقري دبشوي عيشي بردا هذا درك دي بشغله هذا قازم تشكي بيجن بيجم إنسانك مقدور درما ويتن الديندار لا علاجك ما محتاج فكي نوجي نار كفرتا وهي اره قابا نخوش به نكار به روشي بقري براستيج نكار به بقري هكا طير راحت بو وي قزاكي وراحت نبي وي كفارتا خو بده كفارتا جمع به باز بشم فرنا بلي مگو كاي از فرسكي جو بكم فرسكي بيجا كلمة شهادتي وكانش مرة بيجن كلمة شهادتي اره بيجم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آفرين معناه بيجي وكان بيجن حضرت محمد صلى الله عليه وسلم بيغمبر واتشيوية يا عولنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله تمانا وين قلت ها جو مكو خدي من يك حسنك تمام ها كادي سبيجم مكو خدي يك محمد صلى الله عليه وسلم بيغمبر واتشيوية خدي يك راستا الله يك اللي دبرده نويت بيجي
دبردت بيجي از باور دكم قوش الله بيبتو إله حق نينن يعني إلهتي حق الله تعالى تنيا إله يعني يقوم هو جير عبادت بكي تسليميته وطاعته عبادت بكي وأمر فرمان المشيكي قانون ونظام سرسري مديني إله يقوم وي وظيفة دكي حق إلهتي الله تعالى تنيري نشتك سجيريا أمج الله بيبا تو إلهك حق قبول ناكن همو إله السختار رد وإنكار دكن كي قانون خدي قبول نكي ضد قانون الله تعالى قانون ونظام والسيستم قدم تشيكي او دعوة إلهتيتك وان إلهي السختار دبي بام رد بكن وإنكار بكن سيدا إجا herkes insan illa ki eksikliği heye. İca heval dibêjin ki Seyda re bêjin navê Xweda nod û nê hebkanî ji me re bêjin. بلي نوطونه نابي قوة تعالى هنا يعني حموانها أزبرز نزانم أز حمو أزبرز نزام مثلا الله الرحمن الرحيم الغفور العزيز الجبار المتكبر السميع العليم المذل المعز الصبور الشكور يعني كان حبا أو هاقو وانا أقلم لازم يقول بكا يكو هر نوطي سرها بيجا نانا ينبيرا من Demek ki her insan ki deyı eksikliği ve hey yani az nabim te gışı zani az yuji. بله يعني مقش أزبره نكريه يعني مقش أزبره نكريه Mesela em gelek tişta zanen vakta ki insan jmera tiş dibêje uya ne de meran ki bir dike. بله إذا باش أنا أخا فرسنا ويدي نبن خاطره وا أما هناك مهباني دي بلكي بين Seyda. بله Nimya kaza. أري قزا هيا Ya yekî ji bira got nimya kaza tune. Dibê Kur'an-ı Kerim derbas nabe. Dibê ji Naxê. bira got kaza qilmiş nek sünneta çek. Kaza jî qilmiş sünneta çek. Kî gotin o? Dondi. نغي لميجا قزاي هيا لميجا قزاي هيا Kaza hey şot. Dibê Kur'an-ı Kerim de tune. Nimya kaza. أو هيا القرآن إذا تنيد حديث هذا هيا قرآن حمود تشتيش من نابيجي كي حديث دبيشي إيه إسلام بقرآن وحديث يبدو تمام دكن Varayı. آمين Mesela gelek tiş dibe hadis ta ava çuya hadis ta ava çuya. Hadis Bale. ava dibe. Varayı. بله إذا باش ناخذ خاطرين وخذ حتى بدين Seyda oğur bu. نرجع على وسانا بله قالي تماشوانا قالي خشكو براين هجا ربي عالم دي سورة مايدة آيتا هشتي وحبت وهشتي وهشتاد هالو قلت يوم دبي يا أيها الذين آمنوا قال يا أهل إيمانين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وان تشتي حلال باقجي قو خديش ولا حلال كريا لخوا حرام نكن ولا تعتدوا وش حد يخد درباس نكن يعني وان سينورو تشزگيه قو خدي دانيا وان سينورا نپرچقينن درباس نكن إن الله لا يحب المعتدين محقق وتعالى حج إنساني قو حد خد درباس بكي خد تعالى حج واناكي وكلوا مما رزقكم الله تشتاقوا خدي كريا رزقي وحلالا طيبا تشتا حلال باقش بخن واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وي الله يقوى إيمان باوري بيانيا تقوايا وي بكن ناخوا دوان آيات هذا ربي عالم يتشيج من يقول سورة مائدة آياتا هشتي وحبت وهشتي وهشت وان تشتي باقشي قو خدي الوا حلال كرنا الخوا حرام نكن بيك وش حد خو درباس نكن حد يعني سينوري الله تعالى نپرچخينن چزگيا خودي درباس نكن سينوري قو خودي چرچلا قو خودي ولا دانيا درباسي وينبن لولا خو تعالى حج واكسي قو حد خو درباس بگن خودي حج ماناكي حد درباس كرن چيا قو قانون الله تعالى قبول نكن
ام ضدی قانونا خودم قانون کدی چکن ابا اب دبی حد در باس کرن ددید هر دولت دنیا دبی قرمزی çizgi قرمزی çizgi ما هنا سینوره ما هنا دوان قرمزی çizgiya wa sinora derbas bike tedit ew devlet qebul nake te cezat ke te kuşe haydi Allah Teala ji sinore wî anayasa wî kanun û nizamê wî hene va kanun û nizama had derbas nekin gelî te başvanım xêra xwe me takîb bikin me bişopênin qenala me YouTubeê jî Mela Abdullah Kurdî Xelîla di YouTubeê de jî qenala me takîb bikin me bişopênin bila xêra we bê xêra xwe me takîb bikin belê pişta tel qiblê bê dikarê Qur'anê bixwînî Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Sen nasılsın, iyisin? Allah razı olsun hocam, sağ olun. Teşekkür Sağ olun, ederim. teşekkür ederiz. Ya bazı arkadaşlar bana kamera gönderiyor. Onları canlı yayına alıyorum. Evet hocam. Diyelim ki böyle yatmış, uzanmış ya da elinde oyun oynuyor ya da müzik. Elinde saz, müzik var. Hiç sanki orada kimse yok. O sanki kamera göndermemiş. Yani neyle meşgul öyle devam ediyor. Bak sen öyle yapmadın. Sen güzelce kamerayı gönderdin. Esselamu aleyküm dedin. Ben de aleyküm selam dedim. Bak ne kadar hoş dedim. Evet. Bazıları bana kamera gönderiyor. Ya uzanarak, yatarak, müzik çalarak, müziğin sesini kesmiyor. Oyun oynuyor. Elinde oyun. Hatta konuşmuyor. Hiç cevap vermiyor. Sen çok selam verdin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hocam memleket neresi sizin? Mardin. Serçavemin hocam. Serçane şanım ve sana kımancı zane. Biraz. Az çok. Teşekkür değil. Erzurum, Siirt. Alem ve sahlen. Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Hocam Ne bittiniz. Hocam bize bol bol dua edin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Soruların varsa buyurun sen. Hocam vallahi şu an aklıma gelen hiçbir sorum yok. Evet, tamam. Tamam. Peki ben... Olun. Tamam, sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Alem ve sahlen. Be والله وسوري نمزنا يعني ما برسيت انا ديتنا بزاروكا من تلفونها بدسي خوشيتكي وبي خوب خود اشتغلي جن هنا نخير يا جن نين يعني جن هنا زراري نادنا كسي اش قندي خليل هيكر بولاني ما فازينه بدي سفرسا خو بالبيسين شكرا ما خو عليكم السلام هليا هليا سچابانا الحمد لله havale sipan demat çuva ser haybe he ne çuma got çuvi mişi khora baba az ne çuma az jwe de manatın gabat çuvi mişi khora baba ملي الله عليه السلام وسلم شعبان اهلا وسهلا مثلا حديثات پیغمبر عليه الصلاه والسلام ام ديسن بين بيراقه ربيع عالمي المال وملكي والشكل الشمالي ونامزني ناخذ تعالى الشدمزين القلب والعمل ودمزين مثلا قلب كقلبته ايمان اخلاص تدا هي ان تنيا غابا قلبته تدا ايمان هبه يدوي عملته حال وحركته رابون ونشته جويل غوري و ايمان بن حال وحركت چلو بن قلبي شي ولويا قلبي چلو به حال وحركته شي ولونا
يدي قالك إنسان جانا الميش ناكن روشي ناقرن علاقة بخون بيرك روت وطازية يا دبي أس قلبي مني باقجة إفراد كي قلبي تي باقج بانا حال وحركتي تل درفشي ويوك إسلامي بانا قلبي تا باقج بي باقجيا قلب چه بإيمان وباورية يا هاگر إيمان وباورية بقانون الله تعالى بترها بانا إنا قوتي أمر فرماني خدي نجي خدي تعالى بيجيت بالميش بكا روجي بقرا بعلاقة نبخو قماري نليزا خروط وطازي وشيبلاق نكا زنا نكا يا تبقى حراميات تبكي وتبي قلبي مني باقجة إيه ناقة قلب باقجي ولويا و قلبي تي باقج بانا حال وحركتي تجي الجوري وي قلبي تي باقج بانا ولا او مسألة وي قولنجي والعظمانة سري والعردي أزوي نزال مولا او چه مسألة يعني از مساج نبینم خودی از نگیم آب خوینم علیکم السلام حوالی میران سر جوانم او حوال متقرن تلفون حنجيش منتين بلكي نهده تلفونيش من هاتنا ازي تلفونا قرم ايدي انترنت جي تلفونيش منتين انترنت قدبين مديات ميردين كرمك قمنا يجمنا بشينا حوالي سلو سر جوان انا حوالي عثمان سر جوان اهلا وسهلا تبيش من دعاب قبل قدرا من فبي خوتانا شفاء سلامتي اشترى بشني وعيشة لحبين خيري دا خلاص معنا خمنا نزانم بله دوما حرامه دبي تانسيون وشكري ديا من هاي ما بلا روجي بقري انا يا وتيقو بير حسس بي بيشي تهلوكه بي بلا نقري وتيقو نورمال بي بلا بقري يعني يا ترها خبر دي نقولها امين وتعالى ماشي أدب وحياة وفهتي محافظ يعني الدور نكي إن شاء الله نخير رسمي نكاح ناكب شنا ديني نكاحي Selam aleyküm. Kolay gelsin. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا Nasılsın? İyi misin abi amca? Valla teşekkür ederiz. Sen nasılsın? İyi misin inşallah? Sesim geliyor. Sesim geliyor mu? İnternet kodu benim açmam. Gel tamaşaman kusura nemezenim. Ya çava mezene harama biraka bimir.
باز حج زلامك يديتكم زلامك حج بيركك بمير بكي حرامك جناها تشتكي زاف فحش وشابالو بيسا كما بيركا مير زلامك هاري بولاز حج يدكم او جنك بولاز حج زلامك يديتكم زاف تشتكي بيسو فحش ياو ولی دومه چما حرامه یاوش بگو اسلامی گوتیه نکا اتشتاگو خدای پیغمبر گو نکا دبی حرام یاساق معنی حرام یعنی یاساق كلام كني قو قمرة بيشني بلا بيشني يا دبي أمو بابي خوا جب جينا بابي من الجمع وديام يجي مامي قربانك يبدن ما تشاويا يا الله تيجو شوا أباكو باب ودي يعني جنو ميل نلبا هبن كايدي مسألة باتشيت بيقوم هم يدي زانبي شوا بسالي خو برس غريكا كم مسألة كم بشتي كو جاب قطاني يعني جاب قطاني لو مسألة هل دراها به پره وهابن به همیش خور قربانه که بدن چه بیانی چما چنامه به پره زلام وقتی گو نبز زناوی به نکارن بستین مدیات مردین کرم کام مدیات مردین تعقیب چیه تا گو نه 4000 نه هزار بیت نگاری وری بله اف دعوتا گو زلام و پیرک دنام هفته برخشن حراما گناها السلام عليكم ضيع Kalem kıl. Hocam nasılsın hocam? Başın canı sohbeti çalayın. Hocam hatta güzel bir söz bırak hocam. Aleyküm selam. Başın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Rahmetullahi berekat. Hocam. Bu İman Mehmet'in oğludur. Çavay Seyda. Başın canı sohbeti. مشفود هنا خدام مش مستفين هنا ام كيفين كيفين دنيا بوش يان مرن يان ها باشا راستا باشا يعني وسام مازن ويا هبالي قبل بيخو بدمن او هبالي بنات کو دنیا بوشا راستا هبال علي وكي کو دنیا مرنا امي بمرن ام نماتين الدنيا يناخو اب صنابه وكا ساعتا صنابه يا صارونا عافرم وكيكو اب دنيا جارك تنام ناينا بدنيا اب دنيا مرنا اناقا قيمتي ام زانبن ام شخونش اخرتا خونا خدمت وخباتي بكن برياء الله تعالى دا طاعات وعبادات بكن فهموا ده عيني وصايا خذي راسك خذي الراس بيجي انا مقو والله مش ناقن تجوار شو بيجي ولا قول ميش نكن قناه كي مصنع بلا الميجا خبكن ولا مازنا الميش فرض امري اسلاميه بلي مازن الميجا خبكن اش خليلا كربوراني ما خليلا كربوران سرچا منش خدام مش مردين مسيبين هنا ولا امشي عاطز بون ماده ما باشا ما تعقيب بكن منقول تعقيبات الحسابين ما بكن ايوه خدي كلام ده بيجي كده قدام امي سوريا اشتا بيجي ماشي درونن كيف تبقى باشا يا باشا ايه مخاطب مشي في حاجه بقى باشا يا باشا مفهم نكد
موقع kaptırmış ve dünyayı peva beke tişte ve dünyayı boş ne boşun. Ne başım. Em necbo be dünyayı çebuna. Em çebuna jbo ahireti. Yan cennete ebedi yan cehenneme ebedi. Em necbo be dünyayı çebuna guam zamanı kwa hamiki. Lbe dünyayı xarç bikin jbo menfiata be dünyayı nexe. Dbe guam iş ahireta khura bxabtin. Mego. Hamal. Denge vakit bu. Havale Osman Saçava. Ya geli tamaşavana ka çavaya jmire mesajı bin senin. Vaqta go yekte canlı yayını. Canlı yayın çava çedbe. Deng disakine na sakine. Khira xoş mine beşin. Eğer zafe ve go bet sakine na xoş nama kasi tenim. Kab khira xo beşin. Ab 148 habl vedriya. Yoruma xo bin senin. Canlı yayını çavaya. Yak dibet sakine henek be na sakine. Böyle geli tamaşamana. Kamun dibetçi. Şirobe ve ambustenin. Esra. Dibet 100 canın pırsın. Kusura ne mezene pırsata mı ne diytiyor. Ka pırsa kodisa bejam. Esra. Valla henek dibet deng tev henek dibet nay. Nizami de çavuk. Ya organ bağışlama yani az bu tavsiye nakim yani idi ki çava bu ki asıl ava yani organ bağışlama henek alemi İslami fetva pe ne dana yani gotiye ne caz aleyküm selam havale dindar خيرا خما تعقيب كن دبي از ضعيف من كان روشي بقرم يا ويا ضعيف شي كان روشي بقرم شما نكارم يعني قلت بياز نكارم مش خط نكاري كالا بجر بينا شوات نكاري يعني قلت نخوشي نخوش بي هنگي امي بي روشي نكرم havale deng tamam دبي كتشكا قوام مظن بكن ما چاوا يا انا اولادلك دي اسلامي دنينا يعني زاروكا كي بي ديو باب كورك بي كتشك بيت بيازي اينم خودي بكم تمام خودي بك خيرا زاروكا كي يتيم چو كورك بي چك چك بي خودي تيلي بكا لبلي نابي كوريتا ونابي كچاتا نابي كورو كچ يعني او كتشك تانين مالا خوا تمازن كر اشترى غريبة جوي اسلامي ماليرة غريبة هكا تا كورك خودي كربي او كورك بالغ بو او بيركاتا جبر غريبا ارين يا هوا دكا كرم كان قمر بيشن
بله گلی تماشاوانه خیره خواه پار بکن و وشانه زندی آباله دکرم که وشانه زندی گو بخوازی یا زمان از کی بگیر اذا بشین قمره بشین از بگیرم بله تو ببک جائزه حلاله وقتی گو جنو میر حلالیه هبدو بین آبا جنو میر بی تو ببک جائزه لی وقتی گو نج یا جنو میر بی یا هنک زلامه غریب یان هیکه پیرک که غریب بله حواله سرقان کرم که قمره بشینم گم هوی بروجی بی تخوینه بده روجی خرا نابی دبی از این خوشم سیلیکوس مشکل ملا پرسیا گوتی روجی نگرا یا گابا تبخوزانی و گوت زان تکاربه بگیری بگیرا گوت پیر حسیس ببی نگرا ایدی تبخو چتر زانی یعنی بله گلی تماشاوان اما هنه کی نابره که بدن دی اشراحات که بدن خو نباشا زاب دو درش چه بوام وسطهن اما اشراحات که بدن خو و دنهاب خاطره و بخیره خو ما تعقیب بکن من خير خوشيدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته